Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yanamhlanje ekseni sizoyiphathelwa yintsha lebandla. Sizocela uBaba Mashele sifundele umthandazo. Inkosi imbusise. Amen. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelo somthandazo wesabatha. Isihlabelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo yokuzela inkumbuzo kaNkulunkulu. Mongenu Jehova maNazaretha. Sizolana zembo isiqalo somthandazo wesabatha. Bandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba. Sesingene ekuhlonipheni imini enkulu yahlonishwa ubaba wethu uMenzi wezulu nomhlaba. Ekuqedeni kwakhe kwenza izulu nomhlaba nezinto zonke. Mdumiseni odumisekayo. Akube njalo, makube ludumo emhlabeni nakweliphezulu. Dumisani Jehova. uMenzi makavume ukubusisa guqa kwethu nokusithoba kwethu. Amen. Kwamukele ukuthandaza kwethu, kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho, makube njalo. Amen. Isihlabelelo. Masula inhlane nasizindabeni
Bandla lenkosi masigoqe isithandazo wami. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseKleni kaManazaretha uJesu Kristu. Bacele benkosi siyabonga. Obe isifundela umthandazo Nkosi Mbusisi. Sizocela ke ekseni njengoba inkonzo izoba yena basho. Cela ukuthi qala amakhosazana azoyibeka ku 10:30. No, azoyibeka ku 10 o'clock bese kuza itla isuthi nayo izoba no 30 minutes wayo ngo 10:30. Ngizocela bese bengiboleka umbhobho. Amen. Osazane kuqile uthapsile wakamthethwa osabatheza mokwakhe ithempeli. Zoqanga ukubonga ukuthi ngiyabonga uNyazi lezulu isigcinile kwaze wafika lesikhathi namuhla yasigcinela nabazali bethu xali ibandisele nezinsuku zokuphila. Kuthi siyabonga ukuvuka ngoba ukuvuka akusukuthanda kwethu ukuthanda ushembe. Khona bebathanda ukuthi balibone lo suku namhlanje kodwa balibonanga. Nami ngizondlula kanye intumayelo ukuthi kwakukhona inkosazane. Le nkosazane le yayenza umatriculation yenza umatric. Mayenza umatric kanjalo yaphasa namanye amantombazana ahlala nawo endaweni. Mayiphasa njalo umatric le inkosa umama lenkosazana wahlangana nalabanye abomama basendaweni bahlanganisa ukuthi ingane zabo zizohamba kanjani nezinto zomphako kanjalo. Kwafika isikhathi sokuthi bahambe lengane seziyevarsity. Zihamba ngemonto eyi1 bayiqhashela ibhasi. Mabasesendleleni kanjalo lenkosazane nalamanye amantombazane sekufika isikhathi sokuthi sekuvula imphako. Bayivula vele imphako. Lenkosazane mayithi ivulo wayo umphako isinkwa sombila yasheshe yazivala. Yathi bheka eceleni yabona oKFC ngapha oDebonet. Yacabanga ukuthi izosenzani lesikhaftini. Yavele yavula ifastela yashinga bese yahlala phansi. Bayibuza laba bahleli nabathi awuphasa ngani ukuthi bayizwela vele isona. Bamupha ukudla. Kwathi noma sebafikile esikoleni
balokhu bayipha ukudla lengane baze bagcine bakhathala babamba imeeting lamantombazane ukuthi hawu kanti yona le ntombazane uma abazali bayi banjani abayiphanga mali yokuthi bacanga ukuthi izophila ngana ngesilokhu thina sidlisa kanti le nkosazane le iyezwa yathatha ifoni yafonela uma wayo mayifonela uma wayo kanjalo yamtshela ukuthi mama isinkwa sombila lesibongenzele sona siphelile uma wayo wamangala wathi hawu sonke lesiya wathi yebo mama ngicela ungifakele imali athi lo mama hawu mntanami kanjani ngoba yonke le mali le kade ngiyisebenza yonke lo mnyaka ngiyifake ngaphansi kwesikhaftini bese ngabuyisisa inkwasombila ngaphezulu le nkosazane le ingasazi ukuthi izoyenzani zehlinye embezi ngasekho ukubuyela emuva kuthi nathi ngiyacela inkosi sinabasho isipho ukuthi isikhaftini sabazali bethu abasiphathisa sona singasilahli imithetho nemiyalelo abazali bethu abasiphathisa yona singayilahli because busenithi hlabelela wena nyumbakazi Lo unokade wakaKomo siyathokoza Thempeli phansi kwabakhokheli baphela kanye nomshumayeli Ntombeli ongasekho emhlabeni amen Manazaretha ngizodlula kwenye intshumayelo engangayizwa kuthiwa kwakukhona inkosazane le nkosazane le yayifana nathi nje singena umgidi sihamba yonke into sidla nesidla kodwa le nkosazane ikwafika isikhathi sokuthi le nkosazane yangena istage bengena istage thiwa inkosazane le ekhaya emeke yatshela umfana ukuthi yamthanda ingilosi iyasuka kuye ngoba thina sinebhentshi la sikhethwa khona le nkosazane nayo yangena istage bayishela yaseyaqoma yamtshela umfana ukuthi ngiyamthanda ingilosi yasuka kule nkosazane usho njalo uJehova ababesifazane ababelethayo nale nkosazane yavuma umfana kwathi ngelinye ilanga yahamba ehlathini behamba ehlathini kwakumnyama kwakusebusuku and kuthiwa leli ihlathi kwakukhona igebengu sayibamba yayisethi inkosazane yamemeza ngamemeza ubusuku nemini Osazana tishe
uShembe Nkosi yamakhosi ngisize. Kodwa bayaqhubeka abafana bayibamba. Le nkosazana yahamba yaya enkosini yathi Nkosi yamakhosi ngakumemeza ngiyazizwe kodwa unguzwanga. Yasethi mntanami wena sithina boShembe sasuka kuwe ngenkathi utshela umfana ukuthi yamthanda. Ngathi singamakhosazana ngathi uShembe ngasigcina kuzo zonke izilingo zomhlaba singayikhohlwa ukuthi thina siyintaba yepheza sibalekile siyingilosi. Noma sihambe ngokuyigqaja ukuthi thina siyingilosi zasezulwini. Nkosi bisiseni kuzwele amen. Nazaretha lokhu uqhela phambi kwentokozo wasinikana sempeleni sibona sengilazi eThekwini. Nazaretha ngisukuma la ngoba khona indatshana engihluphayo ngaphakathi. Nazaretha ngisukuma nje ngithi uShembe ufuna uhamba wedwa Nazaretha. Mina leyo nto Nazaretha ngiyifunda ngendlela ebuhlungu Nazaretha. Nazaretha ngiqala ukusonda ngiqale ngimncane la ekhaya bengumuntu ohamba nomama. Aleso sikhathi uma ubengasebenzi besiyabantu abahamba umhlangano sobabili nje. Aleyo ndlela ngagcina ngakhona ngikwenza abangani noma ukwenza amakhosazana ukuthi kube khona amakhosazana engihamba naye ngazi. Wathi umama ethola umsebenzi kwadingeka ukuthi ngiqale ukuhamba umhlangano. Nazaretha ngahamba umhlangano ngedwa ngathola abangani. Ngikhumbula kahle nje uhambe nomhlangano wakhe ngathola abangani. Nazaretha ngisahamba noma awukho umthandazo ongangiphuthi kodwa abangani masuhlala nabo bathi hayi asihlaleni phansi yanetha namhlanje. Nazaretha ngahlala nalabangani uShembe kunendlela yokuziveza masungasenzi kahle. Nazaretha ngithe ekuhlaleni kwami nalabangani sesingasayihamba umthandazo 9 lutho siyayilalela. U6 sithi hayi kukuzathi. Nazaretha wasu uShembe wangenelelwa waveza indlela. Wakhanda indlela icebo lokuthi angiqhele la. Nazaretha bangenza okubi kodwa ke phela inhliziyo yangithi asiyibambe ngeke ngisasho kodwa uShembe wayeveza indlela yokuthi ngisuke kubo. Ngathi nakho ngoba sengisuka kubo uShembe wasenginika umsebenzi ngoba nangani umsebenzi. Wanginika umsebenzi uShembe wanginika amandla okuthenga idokotela wathi ngizohlala ngedwa kanje. Amen.
Ngahlala ngedwa maNazaretha ngahamba yonke imithandazo njengomama wenkosi. Namhlanje maNazaretha bangihamba umhlangano ngihamba ngedwa noma ngihambe nomama. maNazaretha ngalokhu ngithi mina uShembe uyakuveza ubuyena. Mawususukile kuyena uthi uba nendlela yokubuyisa. Ngalokhu maNazaretha ziningi izona engizenzile ngoba nakho sengibona abangani. uShembe wathi mntanami uye ekhaya mase kulungile. Zonke izono engizenzile maNazaretha uguqile inkosazana kaZondo engisengithempile Thembisa ngaphansi kwaMshumayeli umtshali nomkhokheli umama wami. Thiwa yimi maNazaretha wawukhona engensizwa. Insizwa bengasonke kodwa inabangani abangamaNazaretha. Insizwa yayisebenza eFidelity inezitha eziningi. Yase lenhliziyo ixoxa umngane wayo oyiNazaretha ukuthi ibhekene nenkinga enjani emsebenzini. Umngane wayo wasamile yamiyalela ukuthi asambe emhlanganweni uyonikela
uphinde uthenge nefoto. Akwenza kanjalo insizwa ayithenga ifoto yanikela ifoto bekalithengile ifoto lenkosi inyanga yezulu. Ahamba yolifaka kwakhe le foto avuke ekseni kumsombuluko aye emsebenzini. Uthe makaye emsebenzini kwangena igebengu emzini wakhe. Izinto zakhe zasemsebenzini zihlala endlini yakhe. Zangena igebengu emzini wakhe zathatha lo ezithathayo kodwa azikwazanga ukuphuma eminyango. Azikwazanga ukuphuma eminyango ngoba inkosi inyanga yezulu yehlile kulela foto laphuma lavimba iminyango. Uthe mayifika lensizwa ntambama esifika endlini yathola le insizwa zimile zifrizile nje. Asiyazinyakazisa yayinyakazisa zanyakaza kwesithathu. Zathi asikoze bese sithathe into zakho lezo osebenza ngazo. Kodwa lo baba lo uphumile lapha esithombeni asivimba akavumanga ukuthi siphume. Ngalokho uMnazaretha ngithi uShembe uNkulunkulu. Noma kunzima kanjani asibambelele kuye. Nkosi kusisende ngizwe. Ishwa abangalithandi abathandayo ozani nailiyeshwa bese kushaya isikhathi nkosazana. Ubaba uMshumayeli ubeka ikhathi mayabe inkonzo. Kufanele sikujwayele ukusinaka. Twa yasho inkosi yathi khona bezayo okuyothi kushunyayelwa bebe ubuyiwashi. Ngibona ngathi sebefikile ke. Sibonga ithuba. Sibonga nokuhlangana. Ngalolu suku olukhulu oluyingcwele leSabatha ibonga inkosi. Oguqileke umfana wakwaNdwandwe osabatha eJemestini esiyanemukela thempeli. La ukuhlangana kwethu nje uba sila kuzalwa iconference esisuka kuyo. Inkonzo yami ngibona ukuthi angithi asimove on. Khona ulimi lwamanje lusho njalo ukuthi khona ukumove on. Ma ungumholi ke uhlala uphazamiseka ngoba izinto ezimbi nezinhle ziyafika kuwe. Ukuthi uhlelo ukuthi hayi kusasa ngizokhuluma ivangeli elithi kuvele kufika into ikuphazamisa. Kodwa ke bantwana benkosi sibonga uShembe osithandayo uNyazi lwezulu. Izolo nje ngeke ngathumela kubafowethu egroupini inkosi indlela esithanda ngayo uNyazi lwezulu. Noma bekhona bathi thina sinabathi kasithandwa.
khona bathi thina sinabasho kasifikanga nobaba mkhulu angazi ke yena usuka afika nobaba mkhulu kodwa indaba yethi sekutheni unyazi wezulu luyayithanda intsha liyalithanda ibandla lamaNazaretha kuvele izwi elisuke eJudiya inkosi kusasa nje izobe iseyithebeni inkomo zimbili ezenabatsha ibonga inkosi akasithanda ushembe makunjalo Twa ngesikhathi senkosi inyanga yezulu kulelizwe esikulo eGauteng lelizwe ke laba nenhlahla yokuthi obaba bafika kulelizwe babephethwe ezweni lakithi obaba nje umgabhi obaba kaMfundisi uKhanyi obaba kaMvangeli Vilakazi umfundisi Vilakazi abafika kunenkolo kulelizwe babephethwe ezweni lakithi baba umfundisi Thabede Thoba kwenzeka ngelinye ilanga u23 wawungahambeki mawungahambeki nje kwakusedube lapha ya kusetshenziswa izindlu lezi zama-hostel kwase kufika ukuthi no akuhanjwe kuyoregistrwa ibandla ngoba lalingaregistiwe ibandla ngesikhathi senyanga yezulu ePitoli mabefuna imvumo yokwakha kwakungakheki ngoba belungu babephikisana nalokho kuthiwa ibandla lengeke cha akusili ibandla iqembu lezepolitiki base beyasuka babeyale bafike bathola ukuthi hayi mabefuna ukwakha liregister ibandla base beyahamba obaba umgabhi baya enkosini inyanga yezulu mabefika enkosini inyanga yezulu bafike belibika udaba ukuthi cha baba nayo indaba esihlangabezana nayo isonto aliregistiwe ePitoli abelungu kuze sakhe kufanele ukuthi ibandla liregister yayisithi inyanga yezulu ngiyalwazi lolo daba kwathiwa leli bandla sikwazi ukuliregister mangabe singafundile ngokwezenkolo ngoba kusho ukuthi sizofundisa abantu into okungesiyona fanele kube khona abazosuka la beyofundiswa ezenkolo befunda iBhayibheli ukuze beshumayele lendlela yabo abelungu ababeyifuna ithi inkosi inyanga yezulu ngabakhipha abafana bahamba bayofunda ukuthi kodwa bathi mabefika lapha ya bafika ukuthi kuphambene into abathi kuthiwa bazenze lapha ziphambene nokuNazaretha base beyasiyeka isikole lapha kwakuthiwa abadla ukudla okushisayo ngesabatha kuthiwa bagunda amakhanda mhlambe mina ngangiyokwenza ngithi hayi ngoba ngithunywe uShembe kodwa labo bafana bakudela lokho kwesikole bashiya phansi bathi uShembe akasifundisanga lokho ithi inkosi ngafike ngaba nenkinga enjalo yayisithi ke manje obaba umgabhi basebethi baba ngoba sebekhona abafana abafundile ebandleni akukhethwa abafana sebefundile behambe bezokwazi ukuyosiregistela isonto base beyakhethwa base bekhethiwe twabahamba bakwazi ukuregister isonto bathi mabebuya inyanga yezulu yesibagcobe benza befundisi ithi inyanga yezulu khona ingane izayo izozalwa engizothi ngihlele egumbini bese icabanga ukuthi mina Shembe ngicabangani zingizwe ngihlele egumbini zona zingaphandle ngazo lezo nsuku kwafika abantwana noma obaba abafika nalendaba esikuyo enabatshu enyangeni yezulu ibandla amaNazaretha laphe ma inkosi ilanga ishintsha ibhantshi mayisuka inyanga yezulu emzini wasekuphakameni yembeka ibandla laphela ngoba leli bandla lalibizwa ngeChurch of Nazareth namhlanje sikuyiNazareth Baptist Church ibandla elisha ibonga inkosi okwasuka umfundisi umkwena kulelizwe laseGauteng ngathi ngikhulume kakhulu wehla mayefika embeka maqadi elethe igama bathiwa kuza isikhulu esisuka ezweni laseGoli esilethe igama thiwa lapho kwafika khona kwahlabelela ikhwaya libandla bakhona basa contest ukuthi yini ikhwaya khona omncane umfana okwangibuza sihlele umhlangano wathi yini ikhwaya thiwa yahlabelela ikhwaya phambi kwenyanga yezulu
bathi mabefika bezobika ngendaba yeNabathi athi inyanga yezulu seniphuzile ukufika ngabe umvangelwa makahambanga emhlabeni kube lento nisheshe nayenza yaphasisa ezulwini iNabathi isemthethweni ayibonga inkosi cela ukwehlela ngezantsi inkosi kusise ngizwe ngizibika kuwe ngamthetheleli awe zoni ungizevuma ngizibika kuwe emthetheleli wezoni uze umkhumbule ebukhosini yebakho ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi amen ngingowakwaNkosi Sibongo ethempelini siyathokoza ibonga inkosi ngicela ukuba mfishane kakhulu kulesi sifo enginaso sokwelula amen ngelinye ilanga ithi intombi endala yake yaba inkosazana ebusheni bayo ngoba ayikho into enhle njengokuthi ube inkosazana ebusheni bakho uyiqhenye futhi ngobukhosazana bakho ngoba kuleli bandla ubalekile kuleli bandla munye umuntu ovule iumbrella phakathi komuzi kaNkuluNkulu inkosazana kuphela noma ngakuthiwa kunjani akekho umuntu onelungelo ngaphandle kwenkosazana balekile sesingadlala nje ngawo kodwa umthetho wakhona balekile ithi ke le ntombi endala ngake ngaba inkosazana ebusheni bami yayisifika insizwa yakhuluma nami yathi cela ngiyoyakhisa umuzi kayise ngase ngiyavuma ngendlela yalapha ekhaya ithi yangicela lensizwa ebhenjini yalobola kwafika usuku ngashada ithi kodwa le ntombi endala ekufikeni kwami emzini akuzange kube mnandi ithi ngathi mangifika emzini ithi umamezala wami kanye nabafowethu nodadewethu engabafica emzini bafike bangangithanda bazali bethu athi ngingazizwela kulezi ingane esilanda emzini yabantu zincane kakhulu isadinga uthando lomzali futhi isuke iqala ukuba ngamakhosikazi ayikaze ibe ngamakhosikazi ngaphambilini
Siyafisa ithi noma yonile kube ngathi kona ingane yakho uyithethise njengengane yakho. Ngoba muhle umzali othi ingane mayonile ayishaye ngendlela ukuthi ushaya ingane, hayo ishaya ayigcobe noma isingaphandle kwamathamhlophe ayigcobe kuze kubone izwe lonke ukuthi ayizalwa uye. Sithi ngale salukazi akongamnandi emzini abangangithande ngabafica khona ithi yangikhandla lento emoyeni yazi yagcina yangikhandla enyameni kwaze bagcina babonakala ukuthi la ngihlezi khona ngishezi kahle. Bakhona abantu abanjalo. Kodwa ngizotha like linye ithemba ngaphandle kaNkulunkulu. Ngoba linye ithemba esinalo engathi ngangena lento emzweni yeingane zakuleli bandla ukuthi alikho ithemba elidlula ushembe noma isimo singanzima kanjani, kodwa ithemba elidlula ushembe likho. Ithemba onalo idolo kuphela ngo4 ngo9 ngo6 uwafune wazi isikhathi esishayile. Sungaya nje phela enyangeni ngoba ngayesikufika. Sithi lesalukazi umyeni wami uyasebenza, usebenza eGoli. Ngidenge imtshela ukuthi la ngihlezi khona angihlezi kahle. Uthi uthema ifika umyeni wami wabona ukuthi lento isikhandle yazi yakhandla ngisho inyama yami. Uthi wayesethi mngami omhlo othandekayo ngoba imbi insizwe ethi mayisiganiwe bese ingamthanda umkayi imthande ngoba esaseyinkosazayo. Fanele ngabe sinawo kuleli bandla bengedlula kodwa lapho. Ithi wayesethi umyeni wami ngiyabona nkosikazi wami ukuthi ukhandlekile isize yadla ngisho inyama yakho. Namhlanje ngithatha isinqumo sokuthi asiphumeni siyokwakha umuzi la uzowuhlala khona unethezeke. Ithi ke le ntombi endala sasesiphuma sawakha umuzi. Uthi sithe noma sesiwakhile umuzi zakhona izinkulumo ezingemnandi ezingilandelayo ezithi hawu useze wayinqoba ingane yethu wayikhipha impela ekhaya. Uthi ngahlala lapha engangihlezi khona. Uthi kwafika isikhathi nami ngaba muhle ngakhulelwa. Uthi ngase ngithola ingane yomfana. Uthi yayithi noma iyodlala ekhaya elikhulu ayibize ezinye izingane kuthiwa ngenani endlini lingadlali naleyo ngane ngoba izalwa idimoni. Ngalikhulu mangathiwa khona umuntu esihlezi naye lapha endlini esihamba naye kulokhu ukukholwa ugila leyo mkhuba. Akayi lapha esiyakhona ngoba kunye sikuhlanganele lapha ukulungisa indlela yethu nayibonga Nkosi. Uthi kwathi ngelinye ilanga ngehlile ngemfuleni ngiyokha amanzi. Uthi ngathi mangikha amanzi uthi ngabona umfana owayehlehlisa umfula ehamba ecasha ngezihlahla. Uthi ngathi ngiyabheka hayi ngoba lo mfana ngiyamazi njena sasikhula naye sifunda naye nasethempelini ngangisabatha kulo ngiseyinkoszana ngangisabatha naye. Uthi mayifika kimi wafika wathi lalela wesibanibani ngifisa ukukutshela namhlanje uzungalali kulowo muzi ngoba umamezala wakho nabafowenu nodadewenu sebekwakhela uzungu lokuthi namhlanje uzobulawa. Sithi kodwa lesalukazi uyedwa umuntu owayemnami. Uthi ubabezala wami wayemnami uthi noma sekunzima afike athi bekezela mntanami. Ithi le ntombi endala ngangithi noma ngipheka ukudla ngikuphakela umamezala wami engakudla kuthatha kujikijele laphana abiza ingane yakhe entombazana ethi ayimphakela ukudla. Ithi le ntombi endala ngake ngalithwala ibhakede elinamanzi ngalibeka ekhanda ngalethula ngalibeka phansi. Uthi nansi ingane yami iyangibona. Uthi ngalithwala ibhakede ngayibamba ngengalo. Uthi ngakhuphuka nayo ngaye ekhaya. Uthi inyembezi zayilokhu zizehlela ngiyabuka amakunekhono elikwazi ukukhalisela enye ikhono ukuthi lithandaza uNkulunkulu. Uthi inyembezi zayihamba zehla ngikhuphuka ngiyekhaya. Uthi ngathi mangifika ekhaya ilanga seloyilahla kunina. Uthi ngangena endlini ngabamba okuyizimpahlanyana kwami omncane okuphathekayo. Uthi inyembezi ziyagobhoza emehlweni ami yangibuza ingane ithi mama ukhalelani. Uthi ngithi hayi mntanami ngoba bakhona abazali abakwazi ukufihla usizi phambi kwezingane. Uthi ngithi hayi mntanami angikhali ukuthi nje ngichophekile mangikhuphuka emfuleni. Uthi ngayiqoqa impahlanyana zami ezincane eziphathekayo. Uthi ngayivala iminyango yezindlu. Uthi ngaqala ngadonsa ingane yami ngengalo ngaphuma ngesango. Uthi ngithe mase kufanele ngiphume esangweni ngase ngikhumbula ukuyethuneni lomyeni wami. Mina ngifisa ukuthi webantu abasha izwe libekwe umzali wakho phezu kwakhe esaphila noma engasekho liyaphila.
ngoba umuntu thina sikhuliswe kuleli bandla satshela ukuthi umuntu akafi kodwa khathala inyama. Uthi ngase ngihamba ngaya ethuneni lomyeni wami ngafike uthi angiguqanga ngafike ngama ngeenyawo ngathi myeni wami uyalwazi usizo wangishiya kulo okunokuthi ngifelela ekhaya noma ngifele entabeni kulungile ngihambe ngiye ekhaya la ngizalwa khona. Uthi ngase ngiphuma ngahamba uthi ngithema ngisesangweni ngase ngikhumbula inqaba. Hey Malazaretha senqabeni masikushembe. Uthi ngase ngiguqa phansi ngithandaza uthi ngathi mangiqala ngithandaza uthi yangidonsa ingane uthi ngathi kahle ngane uyangiphazamisa ngisakhuluma noNkulunkulu. Uthi hayi yaqhubeka yangidonsa ingane uthi ngaze ngagcina ngiwavula amehlo uthi ngathi mangiwavula amehlo ngiwavula uyambona umuntu mayithandaza ejulile ikhanda lakhe libheka phansi akukhulumi ngawo uthandaza ikhanda liphezulu. Uthi ngathi mangiwavula amehlo mangithi hayibo ngibona izicathulo uthi ngakhuphuka nazo kancane uthi ngathi mangithi ngiyabheka ngibona ubaba omkhulu umile phambi kwami uthi yaphinde yangidonsa ingane yangikhombisa ngapha eceleni uthi ngathi mangiphendula ikhanda ngibheka ngapha uthi ngafica inkosi la ngimile uthi yangidonsa ingane yangikhombisa ngapha uthi ngathi mangiphenduka ngibheka ngapha ngafica inyanga yezulu imile ingibuka uthi yangithinta amahlombe ingane yangikhombisa ngemuva uthi ngafica uthi ngolenkosazana lumva kwami uthi ngasengiyadideka ukuthi kwenzakalani uthi ubaba omkhulu wayisefaka isandla ebhantshini lakhe wayisekhipha ibhuku elincane wayisedonsa ipeni wayisebhala wayisesayina wasedlulisela ngapha kunkosi ilanga yasisithatha nalo leli bhuku yasayina yadlulisa kwinyanga yezulu. Inyanga yezulu yenza njalo yayisidlulisa uthi ngolenkosazana uthi lo mama ngathi mangikhuphula amehlo ngibheka ngaphesheya uthi ngabona inkosi unyazi lwezulu imoyizela kancane uthi yayisiza iza kimi uthi yathi mayifika kimi yayifika yakuthatha leli bhuku yalibeka phansi yasilinyathela ngesicathulo yayisithi buyele emuva mntanami ngeke usenze walutho. Uthi hayi ngathi mangibuyela emuva ekhaya ngafika ngangena endlini ngahlala phansi uthi washaya u6 washaya u7 washaya u8 uthi kwathi makushaya u9 uthi kwangena ucingo onaliphuma ekhaya elikhulu luvela kubabezala wami uthi ngalemukela ngathi yebo baba wathi mntanami sesivelele umuga lapha ekhaya uthi umakoti ngabuza kwenze njani baba uthi abafowenu nodadewenu nomamezala wakho abasekho emhlabeni bonke baphathwa amakhanda bafa. Inkosi ukusayina kaShembe asayine ngegama lakho sengihlala phansi ubaba uyeza lapha eThemba Lethu angithi sihlala thana amen phela kanti abazi ungani washo sikhona ngifisa izwi lami lokugcina lithi njengoba ubaba eze eThemba Lethu wemntamusha uma ufika eThemba Lethu wafika wazi ukuthi uzokwenzani ungafiki wakhanda iziteshi zakho ofonelana ngazo namantombazane mawuyintombazana ufonela abafana uthi siyodibana endaweni ethile ngoba ingiloza lapha ekhaya uma ngabe seyikhuphuka ibuyele ezulwini lokho ezikufica ukwenza zikubusisa ngakho ngasikhombisa. Uma ufika eThemba Lethu engathi ungazi ukuthi uyokwenzani ungabi nazi iziteshi lapho uma khona namadoda neziteshi lapho uma khona nezintombi ngoba uNkulunkulu mayisehambi kulomuza lokhu uhlobo lengilozi elingekho futhi ingilozi la ekhaya ayinazi isikhathi sokuthi ifika nini zifika noma ngasiphi isikhathi izoqoqa umsebenzi lokho eziyofica ukwenza zofike zibusise ngakho ubone impilo yakhe imile kanti wona phambi komuzi kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa sihlala Nkosi ibuseni ngizule amen.
phezulu bantu abasezulwini lo guqileyo uSiphamandla wakwaButhelezi ethempelini lesiyathokoza amen. Bantu abahle sengibona isikhala kanti uthe uba umshumayeli singabikho isikhala yikho nje sengicela ngisivala bantu benkosi ngizodlula indabeni eyodwa ngenye imini kuthiwa ngifonela umshumayeli wakithi le emahlabathini uthi yesiphamandla kusasa ngifisa ukuba sihambeni siyokwenza uvuka nathi le kwaKhumalo kwabayeni. Ngithi cha kulungile baba ngizokwenza njalo. La ngempela abantwana benkosi ngivuka ekseni ngihambe ngiye khona. Nasifika laphana umshumayeli uButhelezi wasesiphonkosi uthi ngenye imini kwafika waphuma uNazaretha ayiseyahamba aya komunye umuzi ebiziwe khona ngoba kushushekiwe khona kunosisi. Nabe fika khona bafika bawenza uvuka nathi waphela uvuka nathi nawo phela useyakhuluma usethikekeke lalela ke wemama uthatha le nkosazana yakho le njalo ngo6 ebese izomemeza kathathu ithi sontweni izomemeza kathathu bese niyathandaza. Nawe impela maNazaretha amahle basebenze njalo yamemeza lengane bathandaza bathena bethandaza wese mabethi walalela kunabantu abashaya imvunga lapha ngaphandle kwale ngane yaphuma yahamba yaya khona mayithi yaqhamuka ifica abantu bakankumuzi bayathandaza yasuka lapho yaphindela endlini maqeda ukuthandazwa uyaphuma wakhona akasababoni labo bantu. Ngasasa kwaphinde kwayiso leso baphinde bathandaza bathina bethandaza yaphinde futhi yasho lemvumo waphuma lo mama lona mayethi naba bantu bankanke umuzi akabazi labo bantu baqhubeka bathandaza baphuma ngakusasa bafonela umyeni wakhe wafika umyeni wakhe uthi lalela kashuka le dengdengi lana ma ngithi kunabantu abathandazayo lapha wathu kanti awusashaya no6 washaya u6 yamemeza ingane yathina imemeza inkosazana wayese nami impela bathi bethandaza base bayavela futhi laba bantu wahamba lo baba lo wafika waguqa wabalinda bathandaza baqede mayethi uyababheka labantu aba kukhona abanye akabaziyo abanye akabazi wayesethi sanibonani yebo ninjani siyaphila ngoba abanye benu ngiyabazi abanye benu angibazi wathi lalela kuyoye ukuthi uma seku6 lengane yakho imemeza lapha abantu balapha kulomuzi lana bonke bayasuka bezela bezokudla umthandazo hayi ngoba ayikho enye into edliwa ngale kwethu nawe eMaNazaretha kudliwa umthandazo. Wathi ke thina-ke sasesibambelela kulabo bantu balapha ekhaya ukuba nathi sizodla umthandazo. Ha njengoba nje namhlanje usabathile nje yini indaba lemizwe incishayo ngoba yonke lemizi namhlanje na abantu balemizi beze lapha bese bungcweleni bazothola ukuphumula. Awushumayeli inkonzo akuyiyo yami angihlele ngezantsi Nkosi kusini kuzini. Oh baba wethu osezulwini
Sibusa inkosi yasemhleni bokuphakama. Bangcwele enkosini oguqe phambi kwenu umfana wakashela ngesibongo. Thempele ngikulona ngisethembisa enamani thempele. Ngumshumela umchunu nomkhakheli mankomo. Sibonga umusa esutholile phakathi kwalomuzi. Nobaba abasiphe wona. Basikhulume singabantwana. Ngizawucela uShembe angangiphi inkonzo yokuyala ngoba ngisemncane kakhulu. Kanti ufuna ukuganwa ngaganwa. Ngikhumbula ngapha ekhaya ngisakhula. Emnambithi ngisaseyingane ngoba ngahamba ngisemncane. Kodwa ngikukhumbulayo ukuthi njalo emva kwesikhathi kufika imoto. Le moto yayifika ihambe indawo yonke imemezela. Yayiphuma ekliniki. Ihambe emva kwesikhathi uma kunomkhuhlane ozovela, ihambe memezela emphakathini ethi ingane isho iminyaka yakhona zithi ziyafunakala ekliniki ziyogoma. Umsebenzi wazo bekukuphuma ziyamemezela. Bese abakhipha abantu endlini. Bese kala kumama ukuthi ingane yayikhipha yini iyogoma. Abanye bebeyikhipha abanye bengazikhiphi ingane zabo. Ngifuna ukukhuluma ngesabatha ukubaleka kwesabatha. Uma ziphuma ukuyogoma zibuya zonke lezingagomanga. Uma zibuka zifana kanje yonke into ifana ungekho umehluko ukuthi lo ugomile lona akagomanga. Kodwa ukuthi mhla sekufika umkhuhlane bese kuyacaca ukuthi ubani ogomile bani ongagomanga. Njengoba siphakathi kwale nkonzo sisemgomeni ngoba uphuma kwathi lana bafluke nomuntu ongagomanga ungazange afike lapha. Kuyenzeka ngapha ongoye enyinsizwa kaMthethwa ngesikhathi senkosi ilanga yayifunda khona engoye. Uma ifunda yaba nenkinga yokuthi uma kumile phambi kwayo besiyazela. Uma ithi vula incwadi kufika ubuthongo. Yasiyahamba iyobika kumalume wayo. Yathi malume nginenkinga. Uma kwamile phambi kwami ngiyazela. Uma ngivula incwadi ngifika lobuthongo. Wasiyamthatha umalume wakhe wakwaNzuzu umalume wakhe ngapha eMbumbulo wamusa enkosini ilanga. Uma befika uyabuza inkosi ilanga. Ithi kodwa usayi lesabathini. Uthi cha baba ngiyi. Lokho agcina ukuya esabatheni esaseMbumbulo umalume wakhe. Ithi inkosi ihambe esabatheni kuzoba right. Uthese hamba yasiyambiza inkosi. Yathi wenza ziphi ifundo? Wathi ngifuna ukuba uthisha baba. Wathi hayi wena uyengithisha. Wena ngifuna ube yiloya. Uthi baba thina abantu abamnyama asivumele ukuthi sibe amaloya. Uthi sengishilo mina. Wena uzoba yiloya. Wahamba saqhubeka isikhathi kwadlula inyanga ezine kwase kufika umthetho omusha uthi abantu abamnyama nabo sebengafuna ube amaloya. Lase liyabuyiswa ukuthi kambe wathi mnoma wasethi manga mina afake beyiloya waseyashintsha wafunda waze waqeda. Uthembe eqeda base bayamthatha kuthiwa ngeke emthetha ngoba umnyama hambe enganekini eMbumbulo uyoba imanje khona. Wasehamba eMbumbulo wase wafika isikhathi eMbumbulo ngijahe isikhathi mnazaretha kodwa ngikhuluma ngendaba yesabatha kubelaka kwesabatha ukuthi basilapha sogoma. Wase kufika isikhathi sempi lapha eMbumbulo. Wase kwaboshwa enye inyanga edumile. Kanti icala azophatha uyena umthetho. Umthetho methi yafika ufica umuntu azophatha lakhe umuntu wenyanga edumile uyazi ukuthi umuthi uyawuphatha kadlani nawo ukhokho vula. Useyasho ukuthi bana Mthethwa icala liphathe nguwe ubungazi ukuthi ngubani mina. Fana usemncane kakhulu liyeke lecala. Umthetho wasengengolisa ufundile. Wathi yami umthetho phambili ahlangana amehlo nalensizwa lena wavula qhubeka phansi umthetho wawa lahlehla icala. Wabona ayibhemile umthetho. Wathi ayingangayi umthetho kodwa akafuni futhi uliyeke icala. Wabuyela kumalume wakhe. Malume ngibhene into kanjena emsebenzini. Umalume ngoba ithemba lakhe lodwa uShembe. Engathi sonke sikabeka ithemba kuShembe. Wasiyamthatha umshana wakhe wamusa enkosini. Wathi mefika enkosini yathi inkosi mfana umthetho ugcina ngesabathini.
wathi umthetho lokugcina ngisasesikoleni baba usethi mfana wami hamba yesabatheni bese kuthi ungisiza ngento eyodwa ukuthi ngosuku lweqala ufa umnazathu wakho ngaphansi bese uyalifaka ijazi lakho lemnyama ngaphezulu imthandazo okuvuka ozomthethwa okulala ozomthethwa inkonzo eyibiza umthetho sekho empeleni lase liyafika usuku lweqala umefika uyabona ukuthi kusanguye umthethwa yasiyakhuluma lento ukuthi umthetho ufundi yeka leqala umthetho kanti akazi ukuthi umthetho usegomile ngomgomo sezulwini wasenza ngokushiya kwezwi wasewufawuna zathi ngaphansi wafaka ijazi lamanga lemnyama ngaphezulu uthi uyagila impilweni yakhe lendoda lena wavela wami umthethwa wathi yagila umthethwa ngoba inkosi bisifikile isiyasho ukuthi ngibona indoda ebimembe wakho umthethwa kade nibathathu ubuwedwa bazothi kukhuluma ngesabatha ukuthi nje wasilana azile kuzodlala bengasibona hlanya sigijima inabathu sizogoma ngoba singaphuma sifana nomuntu olele ekhaya nje imvunetha nje kodwa liyazi usuku lomkhuhlane la kodwa khona ukuthi bani ogomile bani ongagomanga noma ngicela uNkulunkulu akukhumbule akhumbule umuzi wakithi komalume nempilo nje yonke yakithi ayikhumbule ngizocela ukwehla ngezansi inkosi isenze kuzwile sesiyabonga uyitshale libandla hayi kuyakhombisa ukuthi iphekiwe nani bakhokheli niyayibonela nje ukuthi hayi noma seningathi kujika ngekhona ngeke kusacima isibane amen angisho ukuthi jika ngekhona phela cha siyabonga maNazaretha ingcwele sizocela inhla isuthi yakwaMaseko elindelani tempeli isihlabelelo sokuvala unumber 15 amen Nkosi kusisa uguqa bayingcele